Msio wodi ya Kithiura nowe mutongeri wa baraka indene ya bunge ya kaunti ya Meru Mwenda Ithili augite gutiumbikana ndibeta na mbere kuika thirikari onde akariba Meru betise na mbere na gutigwa barinkia kumania na wamba bwandithia ni maithano rite Rais Ruto munini wawe na kinya minister wokaria bwandene no bangane bo thirikari cha matura gukira kumatorone na kuthiria buru thina ije John Thega atumenyithia nkoroka kumania na mbithukiro cia maitha irikarikite ntere ciegembe na kinya ndonda citigania muthenya wegoro na gakinyo tugo bagukire munthe na gutiga antu bathatu bari baurage na bange kathumba gutiga baguraritwe bunene na arandithia nkurukia magana mana ciumbite kwigua ikioro na cimaitha mama indi mubunge wa ntere ciegembe Central Nedan Kile ura ikuma wake kumbite kwa kiringika bunene na bumirite kumeneria police commander wa Imbia County Meru no Patrick Robodia uragua kuma kuyairo wa mbomba kuobo kiongereka bunene Meru na batirite kwigua akitha na mpwe bura kumbikika kurigana na thine atwonetwe ni amba bang'ombe bakwiya bakorwa antu betu bathatu antu kithumba ibaumizi ng'ombe ciwita cionthe ko mantu bamenyereria maumu na tukwa thirikari na tutekuromba no ntu ni akietu kwa usalama na tukira waziri wa usalama no kire no ntu kumama gwako mama tukoro wa kila siku tutewitigiria county commander wa polisi uri Meru County na county commander wa polisi ule county ni Musamburu na Muturukana na Samburu na Turukana bobo tuiya ko utugwa badi tukweto immediately tuletero anto bate bausika ba Samburu ka ba Turukana tuletero kabila ingi na ndire twala Munjaluo Meru County kola ina afadhali na no kuona mieri ile thatu ethiri kule tutekone usalama miario igweto mbaru ni MC wa kuma gondi ya Kithinwe Mwenda Ithili uragua kinyiba kurigara bare ta Meru thirikari be megwata mbaru yambio kaya kwigua antu na bakuthina mbere na kuragwa no tie uba kona bagitetheka na reo lo arare au tutira na such incidences beto replace ra county commander ilo to that one incidences cha wamba bongombe so itukwenda kinyawa answer up itukwenda this county police commander answer up onto tutemeana da ngombe cyane itareya na itare kurare na olo gavana bo atanirite turona security kwanda kuandreza CS Mulcom na kinya president William Ruto na deputy president tukaona MPs na obange tukaona makidulunga bakikarakirika ndondo kuria thirikari kya duro kabyo tukariantu bayo tumeasa thirikari butete rabo support na antu bakwire kethe ibukwenda tubabu support ndene Meru County irinduso bo minimum ingira tumbo bwa kanera mo bakwana ndi Mwenda Ithili itwe thirikari nitukarie tona antu betu baokarume ankene tona ng'ombe chetu chiese kena tumba kwa thirikari to mikari lakini ya thirikari tikaria antu bayo ri thirikari to mikari tureterani tutumio karia thirikari antu baikuya no mankethe kuma thirikari neu Ameru tume thirikari neu kethire tutukaria kire rutero akatasira kagwiri ora no mo bara bakomerera matagite kya mubunge ntere chatigana isi na rombeta tongere baba thureto bobo ora kya mheshimiwa ora nuwe athuri then tigani east and west kinyabo ba come out clearly. This is actually their responsibility to these are the sitting MPs igembe central bakonde muntubu na kinyaba to a solution na batuire what should be done so wananchi babo eterete na kinyabo around kindly come up kubatevie kiri reporter ndo cha weru kuma ntere chatigania betawa John Thega.